5.7 iikot pa eh. Yung 5.7 dito yan eh. Ganun ka pa yan. Yung 2.3 to yan. Straight. Matarik dito pero Malapit. malapit. Saka hindi natin alam kung anong condition pa dyan. Dito na lang. Para hindi na rin tayo lumayo. So ito sa 2.2. So nandito tayo ngayon kaya sabay pa silang dalawa. Kakanan tayo mga may sign pa rin naman dun. Joey dun. Let's go! Hi, my name is Sandra and you're watching Micro Moments. Today's video is part 1 of our Fiel Show Campen Tour. Please watch until the end. Enjoy watching! Fiel Show Campen is Akershus' highest point and it is located in the municipality of Hurdal, Norway. There are multiple opportunities to reach the top and there are 2 marked routes. The toughest hike is 2.3 kilometers long, while the somewhat gentler way is 5.7 kilometers. And we choose to go up with that 2.3 kilometers tough hike. Ayoy, may abanhal. Ayoy. May Pep? Ayos lang, San? Yeah.
pala. Pakyat pala. Tagal ko nang hindi nakaano ng nature. Yan, nakakaano. Yeah, refreshing. Trivia. Hindi mo ba alam ang Panginoong Isus laging nasa bundok? Yun na nga. May meditate siya. Mm. Pagka ano. Kaya mountaineer din si Jesus. Yeah. Di ba, Ton? Oo. Laging siyang ano. Kahit busy siya, ano. Basta yung pag magpapahinga na siya, pupunta siya sa ano. Oy! Kulit ko. Ha? Oo nga. Ito yung ano, nag-fire up din sa amin nun. Kasi Oo. di ba nag-snow nga? Oo. So nag-frozen yan. Akala namin matino. Pag apak mo, madulas pala. Ay. Oh. Yun, ito. Eh, kita na eh. Kita mo naman. Oh, yeah. Trabaho sa Korea eh. Bata. Oh! Nag-formig siya, ano, Bernardian. Ito yung ano, mga scope. Yung wala namin sinabi. Ganahan. Sila sana. Gusto yan nila yung water. Sir. Complete. Gusto niya yung mga tubig. Complete. Tudin. Sige na. Open siya? Hindi maluwag yung ano. Hindi kita ka. Ito niyakin. Niya ko ba? Sir. Van going sila. Pwede nga. Yung extra soft yun eh. Baru ko siya. Baru ko siya. Ito wala talagang choice. Baru ko siya. Ha? Nindot sad ni. May snow eh. Snow sa katubig. Natagpo ka na yung mga ano ba? Ratos? Sila tubig.
Dito na lang ako. Ay. Hoy! Pwede. Saan sila po planta? They are moose, the heter moose. Pappa, det kan bruka i brønnet. Yeah, they are. Pappa, kan du holde det? Yeah, we can samle them. Jeg tok den. Lagay sa orchids. Jeg kan få den. Basta napantok na dito. Ano pa kong? Yan! Bubble. Ha? Hindi bra ni tingkat ha? Bubble? May bubble ng ano dahil sa ano. Ah, baka sa palaka. Nay. Walang Den røde, det går bobling. And it is market pa ha? Ja, men det er Ja, det er ikke det er ikke redd, det er fissen. Ikke fotball. Yeah, there are some pink flowers. See, there are some droppings. Hva er det? Jeg vet ikke. Oops. Forsiktig. Forsiktig.
There are chicken now. Chicken ball. Yeah. Hvorfor? Kylo og Aja og jeg drikker såpevann. Ja, ikke fra der. Hva heter Det kan bli at din mage blir vondt etterpå. Hva heter den vannet? Chicken. Ja. Jeg tror de er fra is som er... oi! Hva tror jeg fra is? Ja. På engelsk er det iced water. Iced water. Hoy! Forsiktig, forsiktig. Nei! Du må bare gå. Her. Din bukse tåler båt. Din? Din. Ikke så veldig. For det er ikke regnbukse. Min er gummi. Ja. Er gummi tåler regn? Ja. Min ikke. Nei. Forsiktig. Ikke si forsiktig. Vi går der, Se. Det er så fint der og fint der. der. Ja. Se, det er Andres vlogs. Hva heter den blomsten? Jeg kan ikke hva det heter. Bass. Men det er så fint da. Kanskje basseblomst? Vlogs. Du er der. Det er på Stobber. Stobber. Jeg skal gå opp. Jeg vil vente på dem. Hei, pappa. Men hvor ble det stor vann? Ja, men du leker en stor vann? Ja, Ja, der kan du være. store vann der. Ja, der. På den veien der. Ja, der er en liten plass her den der. Kom. Ja. 11. Det er mange elver her. Er det mange? Ja, det er 100 millioner. Millioner? Ja, Og hvor mange så du allerede? masse. Masse. Hvor mye var det? 100 millioner faktisk. Cirka. 100 millioner faktisk. 100 millioner? Så mye. Yep. Der. Hva sa du? Der, som ikke så mye vann. Ikke gå som for mye vann. Hvorfor? Hallo, Det går bra. jeg er med deg. Ja. Jeg ser ingen trær her. Så tok jeg lag trær og kaller. Det er stor trær. Ja.
Kasi dito hindi na kaya. Mm. Hindi na kayang penetrate ng Mm. Try hard. Bumigay na. yeah. Papa! Kalika. Hai, hai, dah. Hup. Mari hola. Ooh, Dad. Nice. Okay, go, Dad. Ooh, Dad. Hup. No, that's two of them. Urban yan. Dad. Oi. Where is your dad eller dad? Och gå. Här. Dad. Här då. Hi, Dad. Yeah, go there. So did Dad say? Nej. Yeah, dad. Oh, dad. The lava has. Up. You can have the lava. Oj. There's store food som sån. 1241 for die. They're so stood. Is the troll? Papa, the full food? Is the troll? Kanske. Kanske det är troll. Vad tror du? Jag tror att det är Icke troll? jag tror någon lobster. Bet daw om giant. My God is so big, the sky is so mighty, and nothing that can do. My God is so big, the sky is mighty, nothing Ska vi vilja pausa? Vill du ha pausa? Ja. Yeah. Du kan Ang bara, buksan du kan ko. bara stå först. Pausa daw siya. Pausa. Jag vill på den steinen. Ah, okay. Där. What? Där. Oj. Försiktig. Va? Hej! Det är glatt. Glatt stein. Glassstein. Mm. Ikke bra å stå der. Nej. Ja. Vad står det där? Ikke. Jeg tror det er ikke av mal. For det er så stor for mal. Hva tror du? Vad står det på... Vad står det, Onkel Tony? Ano daw ang Canada na? Yun na, dan. Ja. Till... Där na rin. Oi! Där na rin sektor där. Där. Nej. Nej, där. Det är nu. Ja. Där na rin sektor som bor inne där. Ska du-
Men ikke relax, fordi de skal komme ut. Ikke sant? Og han griper oss. Ja, man må forsiktig, man må gå ut fra det der. Oi. Oi. Ikke gjør det. Talagang ako sa lamig. Ha? Oh, pero dako man. Persikti. Inte sidor där. Sa the billiard there. Inte sidor där. Här. Siguro challenging to pababa. Ha? Pababa yung challenge. Ang challenge. Bilis na yan. Pagkano nalo. Uy. Dad. Sliten? May will tayong pausa. Sliten na daw siya. Ha? Sliten. Pausa first. May noya hektar lain na. Duar may tante. Tinignan niya talaga. Sesen. Yeah. Minikayay. So, kasi they're in 2 months year dito. Dad. Vad är det? Vad är det där? Busy ka? Ano, sa daw na? Tay. Are they camel oil na? Camel oil na daw. Natawa naman ako doon. Bami board oil na. Siyempre gamel. Uy, uy.
Lite litt kanskje. Sitter ingen och sitter ingen. Hmm. Si may papa. Yay, her. Ay, ano na kung ano Det är dito. lite blå. Sita under lang. Ah, si Sion. Her, oh. Yeah. Dito. Oh, yeah. Bigyan na bili. Doon na lang kan. Oh, yeah. Jude at yan lang. Dus ito da. Iki putra. Luma. Iki putra. Iyay. Sipuhar. Napili pa. 1, 2, 3. Sedar. Nay. Inalabas mo tuloy yung tang. Yeah. Ito po wilde dyan. Dar kiel azar. Pili pa. Nej! Nej, inte på mig! Ah, yung ano, yung nakahalong, yung pine tree ba? Mabango. Yeah. Mm. Yung ano eh. Pine tree Kanina pa siguro. yung parang bagong luto na ba? Ganun Oo. talaga eh. Parang, yan, inisip no? ko tuloy, parang may nahalo tuloy. Kanina, hindi ko naman iniintindi. Wala namang amoy. Eh, di mo naghihintay na bapta sa atin. Siguro. Taas. Ano, Hansel and Gretel? Pappa, mina flickor lagar boll. Det är Oh. bra med ild. Lam ka ay. Leg. Hanahansad siya. Hanahansad siya. Ginawang tambakan ng bulsa ko. Pero maganda yan ilagay sa ano. Sa may plant na yan. They are so hey. Hvorfor ønsker du å ha det? Vi kan ta det. Bigyan mo, pinapasaya dun sa tatay. Mm. Ibang ano siya. Ano? Yung ano ng snow ba, na may mga dahon. Kasi pag winter, puti White. talaga to. Mm. Ibang klase ng Det ska bli bossen. Nej. Nej.
Oy, oy. Sad rin little. Da. Yeah. Up. 460. Yung inapakan nila matigas na eh. Nakita yung trace nung ano, yung pang brown. Matigas eh kasi na-press yun. Follow nyo lang yung ano. May brown. Yeah. The long. Mm. Okay, but that Put open. Bakit put open? Iska se no diaga. Vad heter den? Vad är den egentligen? Kan det? Är den back? Dad. Ang shahanay. Ito ikira. Hala. Den ska bli vatten och så Ika gör det. Just Nej, nej. Oj. Inga till. Nej. Kung summer, iba sa niyang beauty ani. 460. 460. Uy. They are so long, se. Help. Se. Okay. Ito tayo lubare. Profit ko din. They are so long, se. Head. Up. Ikke der. Her var det. Mm. No one are so. Uy. For 60. Yeah. Mm.
Oy. Yes, tur. Tror du det er tror som gjorde det? Nei. Bare veldig person da. Det bare lagde sånn. Ja. Ano naman ako. Duelo lang. F. Jeg vil ikke gå lenger, så sliter jeg. Nandiyan tapaw sa lita. Kaya pa ito yun. Yeah. May premyo, no? Kanskje her. Vi er ikke fremme. Jo, vi er fremme. Oi, ikke der. Jo. Vi vil ta den i veien der. Der. Se, De er store også. veldig stor. Ja. Det der. Det er mye vann. Vil ikke drikke. Pipa. Pipa, det er litt sånn med. Oi! May challenging sa ding snow. Ha? Soft. Yeah. Daming beses din kaya ako na shot. Na-shot sa bus. Soft pa kasi. Ha? Bigatin ka. Huwag. Lalo yung Ha? yung sa left, ay right foot. Na-shoot kasi yun kanina. Oo, kanina. Na-shoot sa snow. Hoy, hindi na ako mako-forward.
challenging. Nakapoy na siya. Dad, we can go there. Yay. Yes. Yeah. Du ser ut som troll. True. Kaste stor stein. En, to, tre. Okay. Sister Snowball, always call for Sister stopper sete ha. Ito Det er mange bakkenda pipa. Jeg skal lage den big go first. Der til Phil first, og den til Filipa. Jeg skal gjøre en stor. Trenger hansker. Oi, oi. Bare gjøre sånn. Hvis der ka, bare man må gjøre sånn.
Ja, siste. Oi, oi. Salita. Uter den, vi skal fortsette. Det er nok na Pia, vi skal fortsette. Det er siste. Og vi skal Vi gå skal fortsette da og Fortsette der oppe. lage ball